Iza ove zavese se nalazi haos, Boronauka. Je bila pozvana i princeza Ljubica. Tako da sam ju upoznao i bilo mi je jako lepo. Zdravo svima, moje ime je Jakov i dobrodošli u novi video. I nastavljamo sa našom avanturom Borednih dana. Kao što je vidio u prošlom videu, bio je maskenbal, to je bio ponedeljak i od utorka do petka su određene manifestacije poput sportova i drugih stvari koje ćemo snimiti danas. Ali u principu sve što spojiti jedan dan, pošto mi nije mnogo bilo interesantno kao maskenbal i realno nema mnogo materijala. Juče je bio utorak i juče se igrao fudbal i danas, početkom ovog dana, je završeno, odnosno bilo je finale. Potom je počela košarka i juče također uveče bila odbojka. Takmičili su se zapravo timovi koji su bili birani po generacijama i treća godina, to je treća generacija, je pobedila. Trenutno smo na zagrevanju naših odbojkaša i navijamo punim srcem za njih. Tako je. Danas je Boronauka, odnosno vidjet ćete gomilu lepih eksperimenata iz različitih oblasti nauka, znači od prirodnih do društvenih, do debatne sekcije, zaista ima previše toga za vidjeti i sve sam to snimio i pokazat ću vam u kratkoj montaži. Trenutno se igra znači dole košarka. To. Sutra su igre bez granica, u petak je zatvaranje i ta završna predstava. Tako da uživajte i u ovom videu. Iza ove zavese se nalazi haos, Boronauka, koji ste upravo vidjeli i da, u principu jedem sad kući i to je to što tiče današnjeg dana, pa se mi vidimo sutra. Zdravo ljudi. Upravo vidite ovaj video i vidim da mi neke stvari fale, tako da sam samo želeo da vam se javim da razmislim situaciju šta se dešava. Posljednji put kada sam ja zapravo snimao Boredne dan i posljednji put kada sam snimao zapravo u školi, bila je sreda, 27. mart čini mi se, ali u principu bila je Boronauka. Nakon toga usledio četvrtak i petak. Četvrtak su bile igre bez granica i Borovizija. Dok je petak bio potpuno drugačiji, zapravo imali smo samo jednu aktivnost, a to je ta predstava zatvaranja koja je bila u svečanoj sali sa, da kažemo, ograničenim brojem osoba koji su mogli da prisustvuju, zato što nije bilo dovoljno mesta za sve. I generalno časovi tada nisu ni bili skraćeni, bilo je bukvalno kao redovna nastava, sve normalno, tako da je petak bio najdosadniji, mogu da kažem, jer zapravo se ništa nije ni dešavalo. Tako da u principu ja zapravo nisam snimao ni na jednom od ta dana, niti u petak, niti u četvrtak. E sada, kad je reč o četvrtaku i Boroviziji, stvarno da vam pojma, mislim, meni Borovizija iskreno nije bila mnogo interesantna ranijih godina, tako da nisam išao, ali u principu, ne znam, samo učenici koji žele prijave se da pevaju i na kraju se bira pobednik i to je to. A što se tiče igre bez granica, to je mnogo lepo, samo što ja i ove godine nisam bio. U principu naprave se timove i onda učenici, odnosno učenički timovi međusobno se igraju, tipa, ne znam, budu različite interaktivne igre, zabavne, tipa, ove godine mislim da je bilo fazon, ono, vučenje kanapa koji će biti jači i slično i neke druge igre, tako da, da. U principu nemam slika ni sa toga, imam sam jedan video koji ćete upravo vidjeti sada. I to je samo jedna igra od mnogo drugih. Što se tiče predstave koja je bila u petak, odnosno predstave zatvaranja, ta predstava će biti održana sljedeće nedelje, zapravo u ponedeljak, zato što je ponedeljak specijalan dan. U ponedeljak zapravo, to je 1. aprila, se obeležavao 55 godina moje gimnazije, kada se desilo nešto mnogo lepo, a to je da među svim specijalnim gostima koji su bili pozvani na tu svečanu akademiju koja se završavala zapravo nakon časova, je bila pozvana i princeza Ljubica. Tako da sam ju upoznao i bilo mi je jako lepo i snimio sam poseban video, to je vlog o samom tom danu koji će biti jako lep, gdje ćete vidjeti i nju, gdje ćete vidjeti zapravo i celu tu predstavu koja je bila u petak, znači na dan zatvaranja, tako da će eto to biti deo drugog vloga. Tako da ostanite toliko za taj video jer sam posebno ponosan i jako mi je drago što sam zapravo bio deo tog projekta, odnosno što sam i dobio priliku da budem jedan od onih koji su zapravo na tim kavanim glavnim stepenicama moje škole dočekivali sve te goste. I na kraju smo dobili priliku i da učestvujemo, odnosno da budemo na svečanoj akademiji, tako da...
Do tada, odnosno do tog videa, subscribe se obavezno na ovaj kanal kako biste dobili obavještenje kada on izađe, jer verujte mi, nećete se pokajati kada ga gledate. I to je to. Hvala puno na gledanju ovog videa i hvala na svoj podršci do sada. Zapratite kanal Mog Brata ukoliko već niste, linkove svega nalaze se u opisu, a mi se vidimo uskoro u sljedećem videu. Ćao!